mwe arikugambaho nabamumbebembezi abehanangirize kukora cyone cyo kubasika kureba ngo bate tawuni yabo aha Murembe. Kokano ikobukayo muntu okibuza kishumuzo cya toilet bakugira ngo nakagenzere nato. Umanyi mu toilet tajiri. Imagine into the first century getting like a cow, it is not proper. Ayongeire yabahiga kutamwa amano mukuryaje okurwanisa zumwe ahandwara omwanya gwo kutega government ameisho. No mayanga abantu okurya. Tukwase kunya mu gihe bitakuruganye mari kwikadesema. Nutrition. Manyumba zikubanza no kugemere munji. Beituwe orumukuru w'ekibina cya NRM Murkazo Nkija Wilson agizire ngu ekigendererwa cyo mushomo kubaire kuriyo kwegarira busya obu bar kubangurwa abashomesa kurugwa mu kibine n'abandi technical staff abo twakuba mutwenda ngu bashungere kora ya movement riri hangaritu district yitu nekonje icyo semina ukurwacho orumukuru w'ekibina cya NRM mu Rukiruhura Cedra Kanzeire ayorekire kubabeire bagendereire kutebekanise kibina kandi no kureba okuhandikwa kwa yero buku nko kwagenzere kushongera mu mugwaye NRM ogwagura kuba bari NRM leaders ku district mpaka lower levels so batwetirizoba twanyuna nange bushomesa na inshomesa hamtwe nemtwarize yaba flag bearer especially aba NRM konkabo bamwe abetabire mu mushomogu borekire kugubahwerire cyango omukongera obukugu omukutegekaje abekibineki yaberesera begesa bitu kandi yitwa atwine kugambaho twagicero henda first of all kugira teamwork tukakora hamwe secondly okuye hamu selfishness of course emuvire kwizombururu emingi ne yabantu kweyendeza gasha kwa sima naume omurkazo.